Umeze neza wowe ukurikiye BigTown TV. Iyi ni BigTown update. Njye nitwa Bu, nizere ko ibintu byose ari fresh sana. Kuri wowe wakoze subscribe ariko nawe nimba utarayikora ikore right now kugira ngo ujye ubona amakuru menshi cyane abagezweho hano mu Rwanda hirya no hino ku isi. Ni BigTown update Yateye, tuba tukugezaho story ziba ziri on trend. Hano mu Rwanda hari umukobwa witwa uyu mukobwa yitwa Umutesi Uwase Magnifique. Ni umwe mu bakobwa wigaragaje cyane mu mikino yo gusiganwa ku maguru yaberaga hariya mu Bugesera mu cyumweru gishize. Uyu mukobwa rero akaba yarasiganwaga ku maguru mu birometero 100, 200 ndetse na 400. Rero akaba yaraje kuba yitwara neza cyane asiga abakobwa bagenzi be. Ariko nyuma y'irushanwa rero, nyuma yaho irushanwa rirangiye, uyu mukobwa yaje kuvugisha abantu cyane bitewe n'imiterere y'umubiri we n'ijwi rye, uburyo avuga, uburyo agaragara physically. Abantu benshi bagiye bavuga yuko ari umugabo. Hari amafoto hano dufite nk'uko uri kugenda uyabona aho ngaho y'Umutesi ari muri ano marushanwa. Umutesi Uwase Magnifique, abantu benshi bari kugenda bagarukaho bati uriya mukobwa bivuga yuko yasiganye muri ariya marushanwa, ari gusiganwa n'abakobwa bagenzi be. Mu mupime ntabwo ari umukobwa, kubera ko twebwe turabona yuko ari umugabo, twanakumva n'ijwi rye, twumva avuga nk'umugabo. So ibi byose rero biri gutuma abantu bagenda bamwibazaho, ese koko Uwase Magnifique we bihagaze gute? Uyu mukobwa nawe byatumye ajya ku mbuga ze nkoranyambaga, then arandika asa nkaho ari gusubiza abantu benshi bari kugenda bamwibazaho, bibaza nimba ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu. Avuga yuko kenshi cyane yagiye ahura n'iki kibazo mu buzima bwe akiri n'umunyeshuri, kubera ko abanyeshuri biganaga abenshi babaga bazi yuko ari umuhungu kandi ari umukobwa. Uwase Magnifique avuga yuko n'abarimu bamwigishaga benshi bajyaga bamwibeshyaho bazi yuko ari umugabo, but then bakamuvanga n'abagabo kandi ari umukobwa. Ibyo ngibyo narabimenyereye cyane no muri football byaravugwaga, ntako biravugwa, nta nubwo nzabihagarika, ntago mfite ubushobozi kuba nabihagarika, ariko ngewe ibyo bintu bintera imbaraga. Iyo numvishe ngo ndasa n'abahungu, mfite character nk'iz'abahungu, biranshimisha cyane. Nibura bikambwira ati ese nimba ufite character nk'iz'abahungu, imikino yo kwirukanka turabizi yuko kera bavugaga ngo byose ni by'abahungu. Ndavuga ati rero ngomba nibura izi character zanjye kuzibyaza umusaruro, nkavuga ati ngomba gukorera imikino kandi nkabishobora. So kuri we rero avuga yuko atari ikibazo kiri kumutungura, kubera ko ibingibi ari ibintu amenyereye cyane. Gusa yaje kuba yiyama abantu bose bari kuvuga yuko ari umugabo. Urabizi yuko ari comments z'abantu benshi, hari n'amavideo menshi cyane ya Magnifique ari kugenda acicikana ku ma WhatsApp, kuri za Twitter. Abantu bari kugenda bamusereza bati umugabo yagiye kwivanga n'abakobwa mu marushanwa yo gusiganwa ku maguru. So hari abantu rero bagiye bandika comment, harimo uwitwa Tony avuze ngo uyu nguyu bazagenda bamupime, nge ndabona ari umugabo mu bandi pe. Ati none se ubugabo bwe basi baraburebye basanga n'umugabo koko cyangwa n'umukobwa? Ni comments z'abantu. Uwitwa Ishimwe Alisa avuze ngo uyu nguyu ntabwo ari umukobwa, ngewe ndabona ari umugabo. Ati se kubera iki abantu bitabira ari amarushanwa batabanza kubapima barebe nimba badahuje ibisina nabo bagiye guhangana? Uyu nguyu ni umugabo mu bandi. Mu gihe witwa Nkusi ati ariko se uyu barapimye cyangwa barareba basanga atari umugabo kweri? Mu gihe witwa Bru
no we yanditse ati ariko byo ni umugabo mu bagabo gusa courage impano niyo igabura. So uyu mukobwa rero witwa Uwase Magnifique uyu munsi yaje kuba yiyama abantu bose bakomeje kumwita umugabo. We arabizi neza yuko ari umukobwa amenyekanye nyuma y'aya marushanwa yiswe ngo ni Sina Gerald AC yabaye ejo bundi. So video ze rero zagiye zitrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aya ngaya rero namwe mu mafoto ya Uwase Magnifique. Wowe uramubona gute se? Urabona ari umukobwa? Ngewe nagerageje kugenda nzuminga amafoto ye kugira ngo ndebe neza, ariko urumva biragoye gupimisha umuntu ijisho. Urabona yuko afite impfundiko zimeze nk'iz'abasore, afite amapinya manini cyane, even n'ijwi rye wumva yuko ari ijwi riri strong, rimeze nk'iri ryanjye. Wowe uramubona gute? Duhe comment aho ngaho. Iyi ngiyi ni BigTown TV, BigTown update.